وفا مہرنا کل ارا کنتونے کنا لم جینا دعا کنتونے کنے ہچنا ہم خلیص فصل اگر لم کنتو خدا کنتونے. داسک شاشان ادبی دیوان نالنا جنرل سیکریٹری محترم عبید سیرائی صاحب یہ خواست کروٹ اس کچینو شاعرس سمیت سالک صاحبان کیو برتینا کلام بنفے نما چاپتا گونجٹی تشریف اتنگٹی ہے سمیت سالک صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسناد پاک سرزے حضور پاکا درود پابو سلام پابو حضور پاکا درود پابو سلام پابو کرو شفاعت قیامتا او مدام پابو کرو شفاعت قیامتا او مدام پابو کرک صفت مرے کی ایمان تاز بالکل کرک صفت مرے کی ایمان تاز بالکل ببو تو داسا صفت چی اونا کلام پابو جہان ناؤ کی روشنی یقین چابو جہان ناؤ کی روشنی یقین چابو ارے سراج منیر مدنی تمام پابو حضور انور ارے خدانا حبیب دلبر حضور انور ارے خدانا حبیب دلبر ارے خدا غام پدا کے اونا مقام پابو ارے یقیناً کہ انبیاتا مقام برزا ارے یقیناً کہ انبیاتا مقام برزا کہ خواجہ مدنی انبیاتا امام پابو صفت نبینا مرے ہمیشہ نوشت سالک صفت نبینا مرے ہمیشہ نوشت سالک نجات نادا مرو وسیلہ تمام پابو